Lezi kwelinye ijele bengikulo lapha eNatal New Prison ngase Eastern Cape kone linye ijele bengikulo ma 28 one side 26 one side 27 one side yabo and then nase Cape Town kunjalo then yiye Gauteng abasibeka si mixed yikho kuhlala kulinywazana kanje futhi yikho kuhlala kulimazwana kanje enye into engibonile eGauteng nimpompo kuphi basibeka kanjalo man si mixed they believe in oneness ukuthi into eyi-one zonke yabo abakholelwa kulento egangsterism and ikhona and iyaphila and iyayenzeka bona nabo bayabona futhi nokuthi kuyayenzeka and nabantu futhi bayafa nokufa ejele babulawa igangsterism babulawa amaphoyisa uyayibona right lezo zinto zishayelwa phansi abantu abazazi la ngaphandle izinto ezinjalo futhi yabona abazazi kakhulu ngoba mina vele njengoba ngingene kayi2 emedium ne5 years ne4 years azange join gangster and which kube ngayithatha lapho but benyeke ngithathe lapho ngoba naye iyakhuluma lento iyakulandela phela na if uyithathe juvenile isazokulandela ngoba yonke into yenzakala ejele uzoyiwuzwa wonke amajele ungamangala into yenzakala la kule jele Sun City uyizwe le Cape Town ngoba yini abantu iboshwa ziyahamba ngethi zihamba wonke amajele manje indaba zawo wonke amajele zihlala ziba kangako vele yabo mavele mina into eyayenza ukuthi ngithande la ngile good way abathi bayenza izinto ngakhona yabo ngoba bona bathini babusa ngemali ejele bathi bayarofa babusa ngani ngensangu nenugwayi yabona imali insangu ugwayi yabo then nami ngazitshela hayi into egrand ke mosle anishayi hayi thiwa sishayi ke thina naye kuneyalo futhi ziyasho ukuthi mawungathola nomuntu ayenza riding mbulale nokumbulala uyayibona okay vele ngayijoina kanjalo yabo unokuba nebhadi ngoba mawujoina angithi manje ku gangster kunama imendlela siyashiyashiyana ngeyidebhisi nangamagwenya manje kunalento leyo ukuthi ingoya eMpumalanga sithi isigege yabo abantu abashawayo yabo abantu abashawayo sibabiza igege ngoba uyasazi isigege ngedini sibabiza isigege then kunentshayelo yabo yabo abanikwa yona eyase 26 yabo asiyenzi yangithi mara siyabathengisa sikhona ukwenza imali ngabo it's like siyabaphimpa yabona sikhona ukwenza imali ngabo ma kunentshayelo yabo abanikwa yona unokuthi nawe uyangena urojiwe unikwe leyo ntshayelo yabo and mawunikiwe intshayelo unikiwe intshayelo anyeke isasulwa unikwe intshayelo khakhi mawunikwe intshayelo emhlophe usomhlophe anyeke usanikwe igapatini okanye ukhakhi uyayibona esenkingeni noma ungathandi ukuyenza la le uyayibona but ungayilwisa ke ngomgcobovu itini inombolo iphikiswa ngomgcobovu uyayibona sisho njalo ke ngale into mawungathandi uyiphikisa ngomgcobovu like nami noma ngiqabana nomuntu angishovi shotgun sithi shotgun ama right angithi ngiyinsizwa mina kusho ukuthi kumele ngimdukule lo muntu ngomnconco okanye ngimbhayinethe ngebhayinethe angithi yazi yayibo manje injalo ke lento kunani siyuza imbokodo ilitshe lentaba siyuza yona iyo ke sithi umnconco ke okanye siyuza ipune eziloliwe okanye umese vele yabo ngoba siyazithola nazo lezo yabo umgcobovu igazi shokuthi ni wrong masiyenzile sicorrectisa ngegazi kumele ngichithe igazi sithi sikholela umphongolo yabo uscratcha yonke wrong leya yakho uyenzile yayibona vele mongathi ayibheka lento le okay ngiyengayinothisa shokuthi nami mangiloko ngikhuphuka ngeimendlela kula ngiloko ngiyibona khona ngiloko iyangikhanyela maye ukuthi okay ngoba nami ngiumuntu spiritual yabo like bengingakwazi ukuthandaza yabo
ngikwazi ukuthandaza mina ejele yabo ngoba ejele kuyekwaza abanye abomama bala eOrlando futhi labo mama bebazibiza i-greenhouse yabo i-greenhouse abomama beze ejele kuyi-Christmas man ngazijutha nami nenye out yami yabo ngathi mfethu man awuthi siyobona lapha zikhiphani lapha ka Jesus yabo vele siye lapha awuthola ukuthi unabomama basekhaya abanye sabazi nokubazi yabo man sinjoye nice yabo sinjoye ukupreachwa kwenza yonke lento yabo bakhuluma izitori zabo nabo bomama ama testimony wabo yabo man enjoy kula ke ngiamukela uNkulunkulu khona ngicala ukuzifundisa ukuthandaza yabo then kanti mangiredi iBhayibheli ngiyabona yonke into eningi la esisebenzisayo ne itshontshwe eBhayibhelini mara ejikiwe yabo mara amagama kusasebenziswa wona yabona ngiyabona hey man la okay zithathwe from kuphi ekampu military camp nani naseBhayibhelini izinto eziningi manje kula ngiyangabona ukuthi le it's a cult kusho ukuthi igangster yasejele ayifane gangster yangaphandle ngoba le inentshayelo inezimendlela futhi uyayibona manje uyabona ukuthi it's a cult la sisebenzela uSathane ngoba sikholela umphongolo ngegazi ngoba siyafika isikhathi sikholela umphongolo ngonobangela nangale konobangela kumele kuphume igazi sithi sime ngesokuqala istage yabo ngithi sinokumanga ngestem sokuqala sesibili nezimhlophe lezo kuhlala uayina njengoba basho singama 26 sashashaya ukuthola izinto yabo sime ngestem sesibili mas nokuma ngestem sokuqala kuyini umqubuvu ke yabona manje sinokhamba ke ngalezo ke sithini sisitshela ukuthi senze istage ukuthi basabe uthola ukuthi angeda asisasabiwa manje noma sisebenza asasebenzi kahle asisatholi yabo and maybe sokunama comrade inyana futhi uyabona izinto ezinjalo maybe nenye ikampi isidelelile nayo yabo senzani sesima ngestem sokuqala la uyayibona azizilime ziyetsheni la bafethu umqobuvu waya until size mfethu sihlukaniswe la nabo ama 26 wamakhaladi awafani nathi akhuluma isitakane esinye bona sithi thina masiba mamele sibabiza ukuthi isivala mathini yabo then thina sithi sikhuluma isitakana thina yabo yibo abaza ngalento le eFrance iFrance babiza umuntu abangashaya imithetho yibo baseFrance yabona la leyo yibo baseFrance then kunama-German ama-German sazi ama-Big 5 yabo ileyithothi ze-Big 5 ezishaya i-double Z yabo siyazi ukuthi ezase-German siyazi kune-Scotland iScotland i-27 ke uyayibona ungeleketshani kahle eGauteng akasekho yithi ama-26 abongeleketshani baseGauteng angithi yithi ke sesiphusha igazi angithi ngapha thina bekumele siphushe ezimhlophe ngoba yikho angithi ngapha i-27 and i-27 angithi thina sikhandwa yiyo angeke siyeke ife nje manje nathi siloko siyayivuselela siyawuholela at least umphongolo ngonobangela yabo ma-28 uZulu ke loyana unongoloza ke loyana yabona uZulu loyana mfethu uMageba ene kahle lezi zinto sibuye endaweni yedwa vele sonke ngoba sikhandwa umuntu oyi-1 sikhandwa uPaul Mambazo yabo ngoba lento mayisuka azange isuke ejele lento yacala emine like yabo icala emine uyazi ngendawo zekhona lezini kuye kwaba nani baba nale mine bayithola lapha eKhimbala ngethi uthola ukuthi bagubhisa abantu abanye baba host awusaphumi kuye kwaba nesikhathi ukuthi mawude awuqashiwe awuphumi yabo abantu bebaphuma ngoku-escape la uyayibona la mawuqashiwe ungenile ingakho nathi sinayo leyo nto la entshayelweni yethu ukuthi umnyango wokungena munye nakanye okuphuma kusho ukuthi mawungenile ungenile mawuphuma uphuma ngechimbili kusho ukuthi kumele sikugwaze sikubulale yikho leyo sithi sikukhipha ngechimbili istrafu blind istrafu lesi
kaningi vele abantu abaningi ngoba lento vele mayicalwa futhi vele uzoboniswa indlela ezintathu, i26, 27, i28. Bazokutshela ukuthi laba bayenzani, lawa ama27 bayenzani, ama28 ayenzani. Wena uzobona ukuthi umatcha kuphi lapho, ungafitha kuphi lapho. Mawuthanda inyawo ini, and it's not all about inyawo. Uyazi mawu gangster uyi-soldier like uyabona yasejele. Kumele ube nobusoja and then ube nalento enithi nime ngayo nina. Uyayibona la thing. Nangapha ku27, nangapha ku26 uyabo. Ngoba lento kahle kahle bekungamelanga khandeke iAir Force 3, Air Force 4, Big 5. Ngoba lezo zinto zila eGauteng iphela. Mangihamba mina amajele buya le kunquthu mfethu ma Eastern Cape ngibuya Cape Town, ayikho leyo nto leyo. Ngada it's 26, 27, 28 phela. Show lento le ila around Gauteng and Limpopo, Mpumalanga uyangithola, Northwest ila senze ubutsotsi la eKasi. Azange sibe neqiniso sigcine iyalo ngoba iyalo wonke lawa imihlaba ihlangene 28, 26, 27 bathi ayikho umhlaba ozophinde uakheke ngaphandle kwale emithathu le. Uyayibona? Ayikho ezoakheka and serious kwamanye ama province, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, KwaZulu Natal, ayikho vele leyo nto leyo azange yenzeke. La eGauteng yenzekile. Kusho ukuthi thina singama-potato la eKasi. Uyayibona? Siphethe vele abafethu abakwamanye ama-province. Yonke igangster yasejele yenza kanjalo, ya-recruit. Ya-recruit, itheza ukuthi i-recruit ngoba amasoja ayaguga, amasoja ayalimala, uphuma amehlo, nilimala izandla. Amaphoyisa amawashaya phela ashayela ukusilimaza. Manje sinokusinda nje ngoba manje sinokuphatha imithi. Uyazi ejele kuna wonke umuntu yabo. Manje kunezinyanga nokuba nezinyanga yabo. Sakhona ukuba nemihlabelo, shaya imihlabelo besinceda blind vele. Besinceda. Hayi besinceda blind emathanjeni. Yo phela thina sishayiwe blind. Besingezwa thina besigangele. Yabona. Uncedile ngoba abantu abangawushaya ngomhlabelo yidalwa manje. Njengoba ngisho ngithi unokudelelwa umuntu maybe yabo nikhomba khombana kanti umfuyini ukubhekile yabo uzokucela kuwe ukuthi emfethi ngabe yizo le phela sineyiyalo ngithi awenzi so wena uneyiyalo wena mama utholakala wenza kanjalo uphikisana nomuntu okhomba khombana naye asizenzi lezo zinto. Kumele ube ne discipline, babone kuwe discipline abantu abashaya umthetho abanye nabantu abangashaya umthetho kumele babone kuwe ukuthi wena uyinsizwa kamampela. I-discipline kumele bayibone kuwe, hayi ukuthi uphaphe. Manje ngiyabona no vele it's like a fashion before siphume ejele abafana abanu bathatha umthetho for ukugwajisa abantu, for kuloko ukuthusa abantu. Mina ngini and uthola ukuthi usaloku usho kanjalo wena wini uthola omunye ohlanyayo ngoba kusejele siyinhlanya ngokuhluka sonke. Ukuthi ngi26, ngi28, ngi20, ngi-big 5 okanye ngishaya umthetho. Kepha kunamahlanya la. Sonke siyahlanya and sonke sinelanga ukuthi kuvuka idemon lakho liyakuvuka. Uyayibona into enjalo. Kunamalanga njalo. Ngoba umuntu ongashaya umthetho uyamlimaza umuntu. Dala abantu mina ngibabona bangashaya umthetho balimaza abantu ejele. Babamba inkonzo ejele. Uyayibona into enjalo. Dala ngezibona lezo uyayibona. Manje ngithi ejele vele uthola inhlanya ngokuhluka, uthola abafundile ngokuhluka, uthola izinyanga ngokuhluka, uyabo uthola yonke into mfethu ngokuhluka. Ayikho into engekho ejele. You'll be amazed mawungafika la ubona izinto amajensi azenzayo. Ukipta iprisi la eGauteng sisolva ngokuthi wena ubusa ngani, wena ubusa ngani. Focus konto yakho. Then sihloniphane nje nokukhuluma kwethu sikhulumane kahle sihloniphane.
yabo sakhona ilida yangapha neyangapha bahlangane kukhulunywe nje kube nepeace ukuthi so yabo yakhona ukuhlangana kanjalo yabo kukhiptwe ipeace. Then nenye into futhi abanye abantu bayasaba vele ukushaya ezinye iboshwa okanye ukulimaza ezinye iboshwa while babona ukuthi ulinywazwa kanjani mawenze like thina sinabo vele abafethu abagwenyazile abangakaze balimaza umuntu. Angithi vele nentshayeli yasho uyasebenza ngezimhlophe uyakutshela nayo uyazikhulumela ukuthi hayi mina ngikho bovu mfethu mina ngisebenza ngezimhlophe. Uyayibona uyazishene usho ukhuluma into vele right okuyintshayelo yakhe yabo. Awumbhalo sibhala into eyi-126 sonke 27 or 28 then intshayelo iyo ehlukayo yayibona yeah intshayelo sobona ngentshayelo mangicela mawuyintanga yami mangicela kumele unginike konke engikucelayo mawuhlule kokunginika lokho kusho ukuthi asiyintanga yami and mangokuphikisa nami kumele ngikuphikise ngegazi if ngiyakuzonda kangako vele ngikuphikisa ngegazi uyabo usenkingeni ngakuphikisa ngegazi ukuthi usaba nokushaya igazi wena yo senkingeni enkulu kabi makungcono mangokuphikisa ngomlomo nje hayi wena uyazibiza wena silento uyi yabo just ke ngiphume ku yabo ibangcono yasafe but uthola umuntu olandelela umthetho akuphikise futhi ngomgcobofu iyakubiza nawe and mangayenzi next kuba yilabana sokuphimpa ke manje. Ukubhala first thing ngoba sonke sisekuphoseni isandleni sokuphosa sebenzisa isandla sokuphosa i-right one right hand sistuka kuyo ne i-right hand then abongakanyana laba sithi igege bawonke amakampu yibo bastuka ku left mawungakanyana uzobonakala ngokustuka ku left yabo. Then kunalaba astuke left and right ayithi ustuke izinto ezifanayo lewa we charge ukuthi ustuke ku left ngoba ustuke ngapha nangapha yayibona yeah mara siyayilandelela ukuthi kuze kanjani kube ngapha nangapha uyazibheka nokuzibheka uzenzwe ngesikhathi esi1 ziyahluka noma wenziwe umuntu abahlukile istuka sakhona ukubonakala ukuthi lesi akusilesi kusho ukuthi lesi besivala lesi sakhona ukubona yayibona ngoba abanye umuntu kunokuthi utototesuzo sithi leli nyazi lasempumalanga inyazi empumalanga umuntu ohoti blind ngoba umuntu okhanyisa zonke inombolo umuntu okumele futhi ayogoca umaphuza kuze yonke into esifuna ukuyenza la uye kumele ayokhuluma nephoyisa ngitshela iphoyisa makangathi usakhuluma nalo limshaya ezinye icimeni ini okanye bamthathe bamdilikele yena same time ukwahla uhloshapisa abantu babangimlawo bamthathe bamyise emakhulukuthu uyabona manje abunye umuntu unokuzibiza kanjalo like omunye umuntu bathi wazibiza kanjalo only to find that after 6 years sinaye lo muntu lo kuchamuka indoda yakhe it must ingeka yambi le simbuza ukuthi wena umuphi line othi wena uno line ukuthi wena ube nengeka wena i-right elithi wena ube nesigeke eyiphi yabo sesifasa yena sesikhulumela loya sesiyamyeka loya kulento ayiyo ngoba vele izosifasa ukuthi siloko sibaselwa isigeke uyayibona nombolo injalo manje kumele siphoce lo othi loya nomfazi wakhe uyayibona manje deep mfethu and sesivala namahlazo nje kusho ukuthi nathi asase straight kulento esithi si uyayibona ukuthi nokenzeka kanjani as a soldier you have ukuthi ulibambe lishisa lipholele esandleni kanjalo sithi icala vele ufanalo kwelakho uwedwa awufaki umuntu lapho uyayibona la lengile ya kumele bakushaye mfethu noma ungabagaputi but kunenye into esibhekayo kusho ukuthi mabakushayela ukukubulala kuya ngokuthi abafethu kanjani if kunamagwala la bazokushaba kubulala but if kunathi thina anyeke ufe ngoba siyalibona malizala angithi sithi mawushona vele la sithi liyazala izala
manje siyabona ukuthi uyabhoda kumele siyiwolte leya nombolo. It's either sikwazi uphoyisa okanye sisuse ivuvayi ngapha kuze bayeke wena bazonaka le vuvayi. Uyangithola? Okanye siyaphakama sinokuphakama siboshwe like abokhata basakusha hey maybe siphosa udodi yonke lento sesiyakuphaka uyabo bake kumele bake ngoba sebakubulala ngoba baningi abafethu abafile ngenduku phambi kwethu badilikelwa intaba ezibovu. Yabo sithi badilikelwa intaba ezibovu mawushawa amaphuzu. Yabo siyabona mfethu ukuthi abafethu ababhaya bayabhola mfethu ukuthi uyabheka umuntu okumele ayokhuza lento inyazi nekapteni bamile awubacela bade abafethu bayidalela lento le bayenze bangatshelanga muntu, which means mfethu noma bangatshelanga umuntu angedi marshal yani intshayelo isho njalo imarshal ilishintsha limasha akenasikhathi sokureporta akahlangana no wrong manje ucorrectisa manje. Uyayibona into enjalo manje hey inombolo seyarobhi ingakho ngithi angibakhuthazi namanje abantu ababhaya bathi bathanda inombolo bafuna ukuyijoina ngoba ngiyababona lentwana lezi ziphuma zinayo. Hey mina ngisitshela ngiyobona lento seyiphelile iyaphela mangiloko ngiyazibona lentwana since ngiphume 2012 ngiyabona abantu mabaloko babuya bangena babuya baloko bagqobhozile sebangizibuze kanjani ngoba kusagwatshiswana ngale yandlela yakuqala etrial into yokuqala akusagwatshisi ngoba labanye abaningi bayithatha etrial and lento ayithatha etrial into yokuqala ithatha stage ses2 epantiti iskapa and lento yenziwa ishumi nambili insizwa sezonke zihlangene ibhilidi. Uyayibona ayenzwa umuntu oyi1 bayi2 yabo okanye mawucasha inkware angithi mawusacasha laba abaqalayo uyacashwa umuntu oyi1 mara inombolo yakhe kumele iyaziwe ibhilidi lonke libe selisestazi ukuthi hayi lapha kumasha inombolo kanje icashwe inkware hayi ukuthi izohamba nje leya nombolo kungaziwa ukuthi kwenzakalani. Uyabo